Helo! Ni yw Play Disrupt. Cwmni sy'n defnyddio gemau a gweithgareddau creadigol i ddarganfod syniadau a barn grwpiau wahanol o bobl. Fel rhan o'n gwaith, dyn ni'n sicrhau bod syniadau nhw yn cael eu cynnwys mewn cynlluniau lleol. Rydym ni'n gweithio fel cyd-ymchwilwyr ar brosiect llwyfan map cyhoeddus, sy'n creu map digidol wedi ei creu gan y cymuned lleol ar Ynys Môn. Mae'r map yn ymateb i'r deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol ac yn adlewyrchu rannau gwahanol o fywyd yn yr ardal. Fel rhan o'r prosiect, rydym ni wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc i weld sut maen nhw eisiau wahanol llefydd a rinweddau i gael eu cynrychioli ar y map, gan creu eiconau ac animeiddio nhw gyda sŵn a symudiad. Dyma fideo bach i ddangos beth dyn ni wedi bod yn creu gyda phlant Ynys Môn. Tri, dau, un. Go. Again. Oh! Way! Come on, you Reds! What does using bits and bobs to have this conversation do? Does It helps you express what you're on about more, because normally you can't actually say it. Show, you can't show what you're saying. You can actually. Okay, but by making it, you can Yeah, show it. making it, you can show more what you mean of like what you want to Actually have. Yeah, actually have in parks or anywhere. Yeah. I feel like when you have it just like drawn even, I'd rather like build it to actually show what the structure would look like.